bamaze kwemeza ko bagiye gukemura iki kibazo, ariko nabwo uburyo biri gutangazwamo ntago ariko bimeze. Nuvuga ngo hariya hari umutego bateze M23 badashaka kugaragaza kugira ngo M23 izawugwemo. M23 ikomeje gutuma u Rwanda rujya mu bihano, navuga yuko biremereye, kuko ibi bihugu byose by'i Burayi M23 ngo yarashe igifaru cy'Ababiligi. Hagiyeho uburyo bwo kwiga uburyo imipaka yafungurwa ibihugu bikongera bikagenderanira. Ariko nyuma y'uko Ububiligi bwitambitse u Burundi, reka tubifurize ibihe byiza nshuti zacu bakunzi ba Rwanda Official, aho mudukurikiye muherereye hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu gihugu cy'u Burundi, ndetse namwe mudukurikiye muri mu gihugu cya Kongo, cyane cyane abantu bari i Bukavu n'abantu bari i Goma. Mumeze mute abantu bari muri gihugu cy'u Burundi, abashinga nahe muri Bujumbura, abashinga nahe muri Mukayanza, abashinga nahe muri Kibitoki, Kirundo? Abarundi mumeze mute? Abantu muri mu gihugu cy'u Bugande no mu bindi bihugu bitandukanye birimo Uganda, Central Africa, abantu mudukurikiye muri Tanzania, ndetse n'abantu badukurikira bari ahantu bita muri Ethiopia, Addis Abeba, Ikota Masimbi. Biraterwa rero n'igihe muza kutwumvira cyangwa se muri kutwumvira, ariko tubahaye ikaze mu makuru yacu. Turagarutse nk'uko bisanzwe na makuru akomeje kugenda atugeraho, nako tukavuga tuti ntago twabyihererana, tugomba kuyabagezaho uko byagenda kose, cyane ko twiyemeje kuzana ukuri kose tukagushyira hanze abantu bakakumenya. Bityo rero ushobora gukanda kuri subscribe, abantu ni mu subscribing, muduhe ibitekerezo muri comment, nimurangiza mushayaringe amakuru agere kure. Kuri uyu munsi rero turi kuwa gatandatu, turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 4 2025. Tuzanye amakuru akomeye cyane. Ese koko ibikomeje kuvugwa cyangwa se bikomeje gutangazwa byaba ari byo? Amerika yo yamaze kwiyemeza kuza gukemura amakimbirane ari mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ariko se Amerika igiye kuza gukemura amakimbirane mu buhe buryo? Tumaze iminsi tubona ko ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bihengamiye ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibihugu birimo Ubudage, Abongereza, Ababiligi, Abanyamerika, bose bari ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Yewe noneho hari amasezerano yasinywe y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'inganda zitunganya amabuye y'agaciro aha mu gihugu cya Kongo, nibyo bimanuye Amerika. Amerika yatangaje ko igiye kwinjira muri iki kibazo mu buhe buryo? Amerika yatangaje ko igiye kwinjira muri iki kibazo mu buhe buryo? Iki ni ikintu abantu benshi bakomeje kwibaza. Ariko si ibyo gusa, ibivuga yuko umutwe wa M23 waba ukomeje kugenda wivugana Ababiligi gake gake, byo bimeze bite? Byaba ari ukuri? Byaba ari ukubeshya, ari ukwihagararaho? Ibyo byose rero nibyo tuzanye hano kugira ngo abantu bajye bamenya ndetse banasobanukirwa by'ukuri uburyo iyi ntambara ihagaze. Mbere wenda yuko tugaruka no muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se no muri teritwari ya Walikari, iyi ngabo nyinshi zirimo ziradeployingwa mw'abantu mwe, no bavangwa M23 ngo yasubiye inyuma hariya, ngo yambuwe cyangwa se yavuye muri Walikari centre, yavuye muri centre ya Masisi. Hari amakuru twamaze kumenya y'ingabo za M23 ibice bakomeje kugenda bazenguruka. Ni ukuvuga ngo M23 hariya irashaka gutega umutego izi ngabo z'Ababiligi, ariko si umutego bari bugushobore. Ababiligi hariya bafite ibikoresho bihambaye birimo n'ibyo koranabuhanga. Tumaze iminsi tubabwira yuko guca intege M23 bishoboka cyane cyane kuri ibihugu by'i Burayi, ariko birashoboka mu buhe buryo? M23 yagiye isabwa kenshi kuva mu bice yigaruriye, yagiye isabwa gusubira inyuma ikabyanga, bigera noneho bafata itsinda ry'abasirikare b'Ababiligi n'ibikoresho karundura cyangwa se kabuhariwe birimo ibimodoka by'intambara by'imitamenwa, bohereza n'amadrone. Ibi byose byagiye gusatira M23. Ngira ngo wenda tuzaze no kugaruka ku gusubira inyuma kwa M23. Niki kintu yabonye imbere yuko wenda na nyuma yuko habayeho kugabwa ibitero bidasanzwe by'izi drone, ariko noneho niki kintu yabonye imbere gishobora kuzayikomerera cyane igahitamo gusubira inyuma?
Reka duhere ku banyamerika. Abanyamerika bamaze kwemeza ko bagiye gukemura iki kibazo, ariko nabwo uburyo biri gutangazwamo ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo hariya hari umutego bateze M23 badashaka kugaragaza kugira ngo M23 izawugwemo. Ni abanyamerika basanzwe bafite cyangwa se bakeneye inyungu zabo muri iki gihugu cya Kongo kurenza ikindi cyane ikindi cyo cyose. Ngira ngo niba mwibuka neza, perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yigeze kugaragaza yuko ikintu cya mbere hariya bakeneye ni amabuye y'agaciro. Avuga ati twebwe tuzatanga ibyo dusabwa, ariko natwe duhabwe ibyo tugombwa. Tumaze iminsi tubabwira yuko gushyira umutwe w'iterabwoba uvuga ngo gufata umutwe wa M23 bagakomeza guhamya cyangwa se bagaragaza yuko ari umutwe w'iterabwoba ni ikintu abantu benshi birengagiza, ariko mu by'ukuri ni ikintu gikomeye, kuko nta gihe na kimwe tugeze tubona iyitwa ko ari imitwe y'iterabwoba itahagurukiwe n'ibi bihugu bikomeye. Ni ukuvuga ngo imitwe yose y'iterabwoba yagiye ihagurukirwa buri gihe, kandi guhagurukirwa nta kundi. Abayobozi b'iyi mitwe yose bagiye bicwa. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko byanze bikunze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemera ko zigiye kwinjira muri iki kibazo cyo muri Kongo, hagiye kubaho impinduka. Hagiye kubaho impinduka tuzabonesha amaso yacu twese. Kuva ibihugu by'Iburayi bivuga bati M23 ni umutwe w'iterabwoba ugomba guhagurukirwa, yewe noneho no kuba u Rwanda rukomeje gushinjwa kuwutera inkunga, cyane cyane ko bavuga ko ari umutwe w'iterabwoba ariko ugizwe n'Abanyarwanda. Ibihano bikomeye bikomeje guhabwa igihugu cy'u Rwanda bitanzwe n'ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo M23 igiye guhagurukirwa navuga ko ku rwego rw'isi, kuko ibi biganiro biteganyijwe kubera muri Qatar. Nyuma y'ibi biganiro nta kindi kintu na kimwe kizongera kubaho. Ibi biganiro bigiye kubera muri Qatar bizahuza intumwa za Perezida Tshisekedi n'intumwa za M23 mu gihe bitazagira icyo bigeraho. Uko byagenda kose M23 ishobora kuzahura n'ikibazo, kuko nibwo buryo bwa nyuma, twavuga ko aribwo buryo bwa nyuma buzaba bushoboka kuba bwatanga inzira cyangwa se icyizere cyo gukemura aya makimbirane ari mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo hifashishijwe uburyo bwa diplomasi. Kuko ubundi intambara yo muri Kongo, ubundi iyo ugiye kureba usanga nta itaniye n'intambara y'Uburusiya na Ukraine, Israel na za Hamas, hariya za Palestina. Ngira ngo maze iminsi mwumva intambara iri gututumba hagati ya Taiwan ndetse n'Ubushinwa. Ubushinwa buvuga uti ntago Taiwan ari igihugu cyigenga, n'imwe mu ntara zigize Ubushinwa. Taiwan nayo gashaka kwigenga. Ni ibingibi M23 iri gushaka kwigobotora Perezida Tshisekedi, kandi yamaze gutanga ibirego mu bihugu bikomeye bigiye kumufasha kurwanya iyi ntambara. Ni ukuvuga ngo hariya none hagiye kubaho kwitwa ko M23 umutwe w'iterabwoba byonyine. Ntabwo bituma M23 ibasha kuba yagira ubwigenge. Sinzi wenda iki kintu wenda abantu bari ku cyuma, kuko ugiye kureba usanga abayobozi ba M23 bahawe ibihano, ndetse noneho n'abamaze kwiyunga n'uyu mutwe nk'ishyaka rya politiki rya Corneille Nangaa kuba ryariyunze na M23. Uyu mutwe arahawe ibihano n'abayobozi barahawe ibihano, byahise nabyo bituma iri shyaka naryo rihabwa ibihano, cyangwa se uyu mutwe wa politiki abayobozi nabo bahise bagira bate bahabwa ibihano. Bivuze ngo yaba AFC na M23 byihuje, bose biswe ko ari umutwe w'iterabwoba, byiswe ko ari iterabwoba. Dore uko uyu nguyu hano muri umwe mu ntumwa za Donald Trump muri Afurika yagaragaje yuko hagiye gushyirwamo imbaraga cyangwa se ingufu nyinshi cyane mu kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23 cyangwa se mu gukemura ibibazo. Ntabwo Abanyamerika baje mu buryo bw'ibiganiro. Ngira ngo Trump yarabisobanuye, aravuga ati twebwe ntabwo tuzaza mu gihugu cya Kongo tuje mu buryo bw'ibiganiro. Ibikomeje gucebwa ku ruhande byandikwa bivuga ngo Amerika yinjiye muri iki kibazo mu buryo bwa diplomasi, barababeshya. Ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo aha ngaha Amerika
yagaragaje yikije mu buryo bwa gisirikare, ije gufasha Perezida Tshisekedi kurwana intambara. Kwiyongeraho ababirigi n'abadage, ngira ngo wenda mu makuru yacu yatambutse twaje kugaragaza uburyo M23 kugeza kuri ubu ngubu ikomeje kubangamira cyane u Rwanda. Ndabivuga muri ubu buryo, M23 ikomeje gutuma u Rwanda rujya mu bihano, navuga yuko biremereye, kuko ibi bihugu byose by'i Burayi bisa n'ibyamaze kugambana, buri kimwe kibwira ikindi, buri kimwe kibwira ikindi. Nuvuga ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze iminsi akora ingendo nyinshi muri ibihugu birimo Ubudage, mu Bwongereza, mu Bufaransa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hose, asaba ko u Rwanda rwafatirwa ibihano. Bwa mbere muri ibihugu byose yazengurutse yabanje no kugenda agaragaza yuko ubufatanye u Rwanda rufitanye n'ibi bihugu cyangwa se amasezerano ya Visit Rwanda bayahagarika, bamutera utwatsi. Ariko kugeza kuri ubu ngubu niba twabonye ko Ubufaransa bwatangiye gutegura imyigaragambyo yo kwamagana Visit Rwanda biturutse kuri M23, niyo mpamvu twavuga ngo M23 ikomeje ikomeje gutera ingaruka mbi ku Rwanda ruhabwa ibihano kubera M23. M23 ni kenshi yagiye isabwa gusubira inyuma ngo ihagarike imirwano ndetse inave mu bice byose yamaze gufata no kwigarurira. Bakavuga bati twebwe turi abanyekongo, ntago tuzava ku butaka bwacu ngo twongere tujye kuba impunzi. Ibi ngibi nibyo leta ya Kongo Kinshasa yifuza cyangwa se ishaka, kuko iravuga yuko abari kuyitera ari abanyarwanda, kandi bo bakavuga bati turi abanyekongo, dufite ibisekuruza, dufite imiryango hariya, ntago twemera yuko byanze bikunze tujya kuba impunzi kandi dufite igihugu cyacu. Ni nayo mpamvu bino bihugu nabyo bisa naho bikomeje kumva cyangwa se kumenya ikijyambere cyangwa se cyakorwa, ariko none kubw'inyungu zabo ndetse no kuba M23 yarakomeje kurushaho kurwana. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bikomeje kwivanga. Icya mbere, M23 yanze n'umunsi n'umwe gusubira inyuma ngo ive mu bice byose yamaze gufata. Ibi byo yarabihakanye. Ikindi nanone, izi nyeshyamba cyangwa se uyu mutwe bakomeje kugaragaza ko nta kizatuma nandimwe bava ku butaka bwabo, bavuga ko bamaze kugeraho, cyane ko bamaze guhindura byinshi, yaba mu mujyi wa Goma, yaba mu mujyi wa Bukavu, bamaze guhindura byinshi. Abaturage bamaze iminsi bari kubona ko hari impinduka, ariko none ntabwo bikuye yuko hari abaturage bavuga bati isaha n'isaha, igihe icyo ari cyo cyose dukomeje kubona ibitero bibi, dukomeje kumva ubwicanyi, dukomeje kumva abarira ndetse n'abataka. Ibi bikorwa byose babishinza M23 kuko ari igenzura biriya bice, ariko abazarendo n'abaturage bamenyereye kwiba n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi nabo barabikomeje hariya, bakomeje kuvuga bati twebwe uko byagenda kose tuzakomeza kugaragaza yuko tudashyigikiye, tutifuza leta ya M23. Harimo abaturage hano badakomeje kunywa bavuga bati dukeneye ko leta ya Kongo Kinshasa izi ikatubohora. Iyi ntumwa ya Perezida Donald Trump muri Afurika yageze muri iki gihugu cya Kongo, yaje kuvuga ko amasezerano yerekeye amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifuza kugirana na Amerika ni ikintu cy'ingenzi cyane, ngo gishobora kuzafasha leta ya Kongo Kinshasa gutsinda iyi ntambara. Ubundi kuva ababirigi bamanuye ingabo ziri hagati ya 300 ndetse na 400, babanje kubihakana bavuga bati dufite abasirikare 6 baje gutoza ingabo z'igisirikare cya Kongo, ariko mu by'ukuri ntabwo aricyo cyabazanye. Ni ukuvuga ngo ikintu cyazanye aba babirigi ni ugusenya M23. Nibyo biri gukorwa hariya muri teritwari ya Walikale ndetse muri teritwari ya Masisi. Indege hariya ziri kurasa umusubirizo. M23 bundi ikimara kubona yuko abasirikare babo bari kuraswa cyangwa se bari kunagwaho amabombe hakoreshejwe zino drone, bafashe umwanzuro
wo kuva muri ibi bice, ariko noneho banahava bajya kure, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo bavuye ahangaha muri teritwari ya Walikale gusa, ahubwo byabaye ngombwa ko bava muri teritwari ya Walikale ndetse no muri teritwari ya Masisi bakagira ibindi bice basiga, kuko ubundi kuva santire ya Masisi abo barwanyi bari barayifashe, bafata santire ya Walikale n'ibindi bice, ariko noneho kugira ngo M23 isubire inyuma kuri uru rwego hari ikintu yari yamaze kubona imbere. Nuvuga ngo ibitero by'Ababiligi hariya byarabugarije pe, Ababiligi barabugarije, babarasamo, abasirikare barakomereka, abandi barapfa, ibintu birayoberana, babona ko nta yindi shu isigaye ari ugusubira inyuma, kuko hari n'ingabo za M23 zari zimaze kujya muri biriya bice byo muri santire ya Walikale nyuma y'uko n'ubundi bari basubiye inyuma. Ariko nanone izi ngabo zari zamaze kujya muri biriya bice, bivuga yuko ngo zaje guhura n'ibitero batari biteguye, bigatuma M23 ibasha gusubira inyuma, ariko si byonyine, kuko Ababiligi hariya nubwo bavuga yuko ngo hari Ababiligi ngo bapfuye, M23 hari uburyo yakoresheje ngira ngo twazi no kuyigarukaho, ubwo yarageragezaga kuburizamo gahunda y'ibi bitero by'Ababiligi by'indege za drone, noneho ibasha kugerageza kurasiye kimwe mu kimodoka cyari cyesitawe cyangwa se cyari gifite ikoranabuhanga ryatumaga babasha kubona mu buryo bworoshye aho ibirindo bya M23 biri, ndetse n'abasirikare benshi bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bwa drone. Buri abanyaburayi ni abahanga cyane, ni abahanga kubijyanye n'ikoranabuhanga. Abarwanyi ba M23 rero bakimara kwegera kino kimodoka bakakirasaho, bivuga ko harashwe umuntu umwe agakomereka, ariko abandi bakagenda. Urumva M23 na yari ibonye icyuho cyo kuba yari igiye kwivuna umwanzi cyangwa se kwihorera. Mu kurasa rero kino kimodoka cyahise kigenda, niyo ngo cyahise kigenda kugeza kuri ubu ngubu. M23 bavuga ati natwe twagize icyo dukora. Niyo mpamvu hakomeje kuvuga ngo iraswa ry'Ababiligi muri teritwari ya Walikale ryashegeshe cyane Ububirigi bwongera kurakara, kuko Ububirigi harabwongeye kurakara, kuvuga ngo M23 ngo yarashe igifaru cy'Ababiligi. Iyi nkuru ikavana muri Kongo ikagera mu Bubirigi, izindi ntwaro bahita bazagurutsa bakavuga bati baturashe, bakahita bafata ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga bindi biryo hejuru bakabizana, barabifite hariya, bakavuga bati noneho tugiye guhangana M23 imbone nkubone. Ubundi aba Babiligi barabizi neza ko baje guhangana nabo batoroshye. Icyo ni kintu cya mbere, kuko ibyo M23 yakoze mu mujyi wa Goma, ikabikora muri Bukavu, ikabigora na hehe, barabizi neza ko ari indwanyi zirwanira ku butaka. Bakimara kubona yuko M23 intambara yo ku butaka iyo rwose batazayitsinda, ariyo ntambara izwi yakozwe, bahise bavuga bati nta kundi ukuntu twebwe tugomba kubigenza. M23 ice ku butaka, twebwe duce mu kirere. Ubundi nta yindi shobora, kuko na leta ya Kongo Kinshasa ingabo zayo nta kuntu zitagize ngo zirwane, ariko M23 yababanye bamba. Nuko kugeza kuri ubu ngubu ibyo M23 iri gukora, ibyo M23 iri gukora ni ibintu bihambaye cyane. Ni ibintu bihambaye cyane. Uvuga ngo M23 guca ku butaka ikarwana, abandi bagaca mu kirere, niyo mpamvu hagiye kuba icyo bita intambara iremereye cyane. Ntabwo M23 izigera yemera gusiga ibice byose yari yamaze gufata ku neza. Ibi bintu bizabaho, M23 ishobora gusiga ibi bice nyuma yuko bayifosinze igira ngo irebe ko hari andi masezerano yabaho hagati ya guverinoma ya Kongo ibigaragaza, ariko gusubira inyuma Burundi kava muri ibi bice hatabayeho kuyirasa, ibyo ntabwo bizegera bibaho. Kandi nayo iravuga iti abazaturasa nako tuzabarasa, tuzakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo tubashe kujya gute kubarasa. Ngira ngo nakunze kugira mbivuga nti suko aba banyamerika cyangwa se abanyaburayi batabona impinduka ziri mu mujyi wa Goma, impinduka ziri mu mujyi wa Bukavu no mu bindi bice.
ariko leta ya Kongo Kinshasa kubera yuko yamaze kugaragaza yuko abari kurwana atari abanyekongo, bagaragaza yuko n'ibi bice byafashwe biyobowe na M23 biyobowe n'uvuga ngo abahafashe basa no babyometse ku Rwanda, baravuga bati biriya ni ibice u Rwanda rwabohoje. Kuko niyo mpamvu leta ya Kongo Kinshasa isaka intambara hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo, bariya barashaka ko yabaho ko byagenda kose, kuko nyuma y'uko Ububiligi burakaranyije n'u Rwanda cyane, Ububiligi bukaba buri hariya muri gihugu cya Kongo, bwo burashaka icyo twakwita imbarutso yatuma binjira mu gihugu cy'u Rwanda. Barimo barakoresha Abarundi. Uburundi ni kimwe mu bihugu bifitanye ikibazo n'u Rwanda, kandi Uburundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi ejo bundi yatangaje yuko ngo kurasa mu gihugu cy'u Burundi bizatuma nabo barasa mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu n'uwakikinira akarasa mu gihugu cy'u Burundi byahita biteza intambara hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda, kuko Uburundi buravuga bati M23 ifashwa n'u Rwanda, nabwo niko babyemera, bavuga bati M23 n'u Rwanda, hakazaho umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, nabo batwerera cyangwa se bagashinza ko ari u Rwanda rubufasha rukayitera inkunga. Ni ukuvuga ngo kugeza kuri ubu ngubu Red Tabara ishobora kugaba igitero mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bisanzwe na mbere twagiye tubibona. Ibyo bishobora guteza intambara ikomeye cyane muri aka karere, kandi ngira ngo mwarabiboneye ko Uburundi nyuma yo guhabwa intwaro n'Ububiligi, Uburundi bwahise bwigobotora ibyara amasezerano rwari rukomeje kugirana n'u Rwanda yo gukemura ibibazo biri hagati y'impande zombi ndetse no kugerageza gufungura imipaka. Ubundi hariya hari imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'u Burundi yamaze gufungwa. Iyi mipaka hari hagiyeho uburyo bwo kwiga uburyo imipaka yafungurwa ibihugu bikongera bikagenderanira. Ariko nyuma y'uko Ububiligi bwitambitse Uburundi bwahise busesa, nyango nimwe twavuga ngo bwasesha amasezerano, kuko Uburundi bwahise bugaragaza yuko noneho gahunda bufite ntago ari yo gukemura ibibazo bafitanye n'u Rwanda, ahubwo bahisemo kubana n'Ububiligi ndetse banemera ibyo bababwira, cyane ko Ububiligi ubu ngubu bwamaze kugirana umubano n'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Ibi bihugu byamaze kubaka ubumwe, kandi tumaze iminsi tubona yuko M23 nayo iri kugerageza gucyura abasirikare ba SADC bari ku butaka bwa Kongo. Ese abarwanyi, iki kibuga cy'indege cya Goma nikiramuka gifunguwe kikaba cyamaze gutunganywa neza, bavuga bati M23 iki kibuga cy'indege cyemerewe kwifashishwa, ntabwo gishobora kuzabaho kongera kuhagaba ibitero n'Abanyamerika cyangwa se hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ese M23 yabifitanye imikoranire na Afurika y'Epfo cyangwa se n'ibindi bihugu bishobora kuba byayitabara mu buryo bwihuse mu kurinda iki kibuga cy'indege? Ni byinshi abantu bakomeje kwibaza, ni byinshi abantu bakomeje kwibaza kuri iyi ntambara cyangwa se kuri uru rugamba. Nuvuga ngo kuri ubu ngubu iyi ntambara Uburundi buri kurwana muri Kongo, ngira ngo hariya muri Uvira ni agace twavuga yuko cyangwa se ni umujyi abarwanyi ba M23 bananiwe kwinjiramo. Ni mu gihugu cya Kongo, ariko ubufatanye buri hagati y'Abarundi ndetse na Kongo bwabangamiye, habayeho imbogamizi nyinshi cyane zituma M23 itinjira muri Uvira. Ahangaha ingabo z'Abarundi zarakaniye, Abarundi barakaniye, baravuga bati twebwe tuzarinda Uvira nk'abari iwacu, nta muntu n'umwe uzabasha kuhinjira, nta muntu n'umwe uzabasha kuhinjira n'umunsi n'umwe, tuzaharinda burundu.
uvuga ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Demokarasi ya Kongo asa kugeza kuri ubu ngubu n'uwishimiye icyemezo Ubufaransa bwafashe bwo kugerageza gusesa amasezerano u Rwanda rufitanye na M23. Ntabwo birabaho. Amasezerano u Rwanda rufitanye n'Ubufaransa yo kwamamaza Visit Rwanda kuri kipe ya Paris Saint-Germain ntabwo biraba, ariko byarasabwe kandi bamwe mu bagize inteko nshinga amategeko barimo barategura imyigaragambyo yo kwamagana aya masezerano. Byanze bikunze Ubufaransa nibukora imyigaragambyo hakaba gusesa amasezerano bizatuma n'Ubudage bibuko ndetse n'Ubwongereza bibuko, kuko ibihano byose ibi bihugu by'i Burayi byafatiye u Rwanda bisa naho ari bimwe kandi bigenda bikurikirana. Kimwe gifatiye ibihano bwacya n'abandi bagafata ibihano, bwacya n'abandi bagafata ibihano. Murumva yuko rero byanze bikunze bitoroshye. Indege inyeshyamba za RCF ahangane muri Sudani byatangajwe ko hari indege yaguye cyangwa se yarashwe n'uyu mutwe wa RCF, ubundi ni Rapid Support Forces. Muri Sudani hamaze iminsi hari imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano yo muri Sudani navuga yuko ari imirwano itoroshye, kuko uwitwa Rahim Hamadi yavuze yuko umutwe wabo wabonye umuti w'igisirikare cyo muri kariya karere ka Sudani. Aho bavuga yuko ngo yari ari kumwe n'umuvandimwe we akaba n'umuyobozi wa RCF Mohamed Hamadi Hemeti mbere ya se ngo mbere yari yise icyorezo. Mu itangazo yasubiyemo na Sudani Tribune we yaje kuvuga yuko yakoze operasiyo yatumye indege ya Antonov ihanurwa ndetse n'abakozi bayo bose barapfa. Ahangaha ibi ngibi byabereye mu gace bita Elifada. Ababyiboneye n'amaso yabo bavuga yuko Sudani Tribune babonye indege y'aka karere mbere yuko igwa. Abantu bavuzwe ko rwose hari indege bayobowe na Colonel Pilot Mutazi Ibrahim, abandi bakozi ni Captain Pilot Abudara ndetse n'abandi bayobozi. Ariko none ku rundi ruhande hari n'abavuga yuko iyi ndege yakoze impanuka kubera ikibazo cya tekinike ubwo yarimo ijyanye imfashanyo n'ibiribwa ku baturage ba Elfada bamaze hafi umwaka bagoswe na RCF. RCF ni Rapid Support Forces. Iyi ngizi ni inyeshyamba zirwanya ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bwa Sudani. Aha naho imirwano yakoze hasi no hejuru. Aha naho rwose imirwano yakoze hasi no hejuru. Mu gihe M23 rero nayo ikomeje kwigamba kuba yarivuganye abayobozi. M23 buriya yigamba ko yivuganye abayobozi cyangwa se bamwe mu basirikare b'Ababiligi bari bari muri iyi ntambara muri Kivu y'Amajyaruguru, bagerageje kugaba igitero kabuhariwe cyangwa se igitero ka butindi kuri M23, ari nacyo kintu cyayisubije inyuma. Reka mbashimire inshuti zacu aho mudukurikiye muhereye hose, ngira ni amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe mu byo mukomeje kugenda mukora byose.